Veličanstveni Baldur iz plemena Aesir bio je jedan od najlepših i najomiljenijih bogova nordijskog panteona. Baldur je odisao šarmom i bio je toliko fizički lep da je bukvalno zračio. Također, on je opisan kao najmudriji od svih bogova i kao arbitar u sporovima rešavao je svađe među bogovima i ljudima. Baldur je bio sin boga Odina i Frigg, boginje mudrosti koja je ujedno imala moć predviđanja. Imao je brata Hodra kao i nekoliko polubraći, a to su bili Thor, Vidar, Tyr, Heimdall, Hermod i Bragi. Još jednog polubrata Valija, Odin i boginja Rindr, dobili su nakon Baldurove smrti kako bi ga osvetili. Baldur se oženio boginjom Nanom i zajedno su dobili sina po imenu Forseti, koji je bio bog mira i pravde. Kada je odrastao, Forseti je živeo u prelepom dvoru Glitnir, te je, kao i njegov otac, rešavao tužbe i mirio neprijatelje. Ali zadnje vrijeme Baldura su proganjali košmari. Sanjao je da mu se bliži kraj. Njegova majka Frigg imala je isti san, gdje je vidjela svog sina kako umire. Ne gubeći ni sekundu više, odlučila je da obiđe 9 svetova i molila sva živa bića da ne povrede Baldura. Dirnuti njenom molbom, odlučili su da održe obećanje i nikada ne povrede njenog sina. Svaka životinja, svaki element, svaka bolest i svaka biljka, svi mačevi i sve bube dali su svoju riječ da nikada neće nauditi Balduru. Frigg, sva presrećna, vratila se nazad i napravila ogromnu gozbu, znak svog sina Baldura svetlosnog. Svi su pevali i veselili se i bogovi širom 9 svetova testirali su Baldurov imunitet. Svi bogovi osim jednog. U ćošku dvora sedao je prevrtljivi bog Loki, koji je kolutao očima i ljubomorisao na svu pažnju koju je dobijao Baldur. Pošto ga nikada nije voleo, Lokija je iritirala novostečena Baldurova moć. Ali negde sigurno mora biti nešto što bi ga moglo povrediti, tvrdio je Loki. Te večeri za vrijeme gozbe prerušio je se u staricu i krenuo prema boginji Frigg, gdje je stvorio zabunu. O, zašto ovi bogovi napadaju Baldura, koji je toliko voljen? Frigg je ispričala obećanju koje su dali, ali starica je bila odlučna pa je nastavila dalje. Frigg je zastala i slegla ramenima. Jedino stvorenje koje nije posjetila bila je Mela. Ali kome bi ona mogla da naudi? Nasmiješila se Frigg. Tada je Loki video šansu i otišao da nađe Melu i od nje napravi luk i strelu. Kada se vratio na gozbu, video je da se svi i dalje uveliko vesele i uživaju. Svi osim jednog boga, a to je Hodr, Baldurov slepi brat. Loki je tu video priliku i namamio Hadra da učestvuje u testiranju imuniteta svoga brata Baldura. Dao mu je luk i strelu i rekao Hadru da povuče što najviše može. I kada je ispalio strelu, Loki je naveo direktno u Baldurovo srce. Njegovu smrt osjetili su svi širom 9 svetova. Slomljena od tuge, Frigg je tražila dobrovoljca da otputuje u carstvo mrtvih i moli Hel, boginju mrtvih, da oslobodi Baldura. Hermod, Baldurov polubrat, istupio je napred i odlučio da ode u zemlju mrtvih. Jašući Sleipnira putovao je 9 dana i 9 noći prije nego što je konačno stigao u Helove dvorane. Tamo je našao očajnog Baldura kako sedi za Helovim stolom. Hermod je tražio od boginje smrti da oslobodi Baldura, tvrdeći da je on najomiljenije biće širom 9 svetova. Hel je pristala na Baldurovo oslobađanje, ali samo pod uslovom da svako stvorenje mora plakati za njim. Hermod se nasmejao jer je siguran bio da će uspjeti, jer su svi voleli Baldura, ali Loki se prerušio u džina Toka. Kao Tok, Loki je bio previše ravnodušan da bi plakao i tako Baldur se nije mogao vratiti u zemlju živih. Kada je Hermod shvatio da je bio prevaren od strane Lokija, tako što ga je poznao po njegovom osmehu, krenuo je da se bori s njim, ali Loki se prerušio u lososa i beg je bio zagarantovan, sve dok Thor nije došao i uhvatio ga golim rukama. Odvukli su Lokija u pećinu i svezali ga lancima. Kao kaznu, iznad Lokijeve glave postavili su džinovsku zmiju, koja će kapati otrov na njegovu glavu sve do kraja vremena.